C'est un grand moment pour notre communauté. S'il vous plaît, à quel moment on a Zohera Akouch. Félicitations. Boussaïd. Ouaziz. Viraïd, Sidi. Docteur Yassini. Matal Naïma Koudra. Raya Taha. مبروك العيد المهدية فريد شريفي ضرورة هكذا نور الدين ناصر الدنيا C'est des critères inclusifs. C'est l'intégrité. C'est l'engagement dans la communauté. Un rassembleur. La disponibilité. Donc, elle me donne une liste, mais oui. Quel est mon journée? Zohera Akouch. Zohera Akouch. اسمك؟ Non, moi je propose Mehdia. Ah ouais. Il y a 4 positions. يبغى لها تسكيل بعدين. Sinon, allez, je propose Mehdia qui a 4 positions. Tu proposes quelqu'un d'autre? بعدين. Je propose Mehdia. يبغى لها تسكيل. Selhout, il a la liste annuelle. Moi, je propose que quelqu'un qui propose, il faut quelqu'un qui seconde pour que ce soit très démocratique. Tu proposes, il y a quelqu'un qui, à moins qu'il n'y ait pas d'objectivité, il va seconder, écrivez qui a proposé, qui a secondé la proposition, ça va être dans les statuts, c'est plus clair. Okay. Sinon, tout le monde va quelqu'un qui a appuyé, d'accord, juste symboliquement. Donc, Juste, est-ce qu'on est tous d'accord sur la procédure? Maintenant, on engage, si tout le monde est d'accord, on avance. C'est bon. مهدي قبل عالية المهدي؟ مهدي entre parenthèses عالية عامل لارجان شي زدت الجروب لا نساندي بروبوزين مهدي دونك مثلا كون يتم مثل بقران يتم مثلا كون المهدي بغينا فلوس علينا غير نسد ما كاين يستخسر المهدي وسعد هذاك اللي باغي قراك الا قتصدق السن ما راكش بالك السن في وين اسمك كان ولا شغلي بوسعيد اجل بوسعيد ده شو قسم راك s'il vous plaît à la fin قيمتها تكون vos numéros de téléphone un peu pour qui la production entre parenthèses بوسعيد اعرف انا ساقط il est secondé par deux ici à Gaznaga. Mourad اسمك شنو؟ سي لي كارا اه يسون ما كيستخسر شنو السنه؟ فريق مرات تقدر اسمك كان مرشوح عليه؟ محمد ابي جبارة شبالة محمد شبالة وادي يرلون وقف على يتسكير مازال نتراجع سوا نديروش 10 مش واني كوزمير غارة أقلق نغارده غا يسمح مزمن هاسكير بروبوزي عوايضي يروح النصر je propose le monsieur Liter avec l'application informatique, je pense qu'il a des idées très originales. وين الفير بالعين اسمه؟ بوشامرين. ولاية سبتي بالعين بالعين هذا ما كان اسمي جون دوس واقيا انا اسمي كي
جيمس من هذا ناس بروبوز دكتور ياسمين. كان مش عارف يوث كان يوث تيمو مساعد شوف اصلا بالعيد مساعد ثلاثة دقائق 4 تسكين تضرب يلا مازال دوي ثلاث ثلاثة جو بروبوز دكتور ياسمين. دكتور ياسمين ندير ديسمي ثلاث نسد ديسميكم بعد سكن زعما تفرض مين فوق الشغل ما راح تروح دكتور Là, on regarde de qui vers le sous يا Si on veut parler de sage, ça y est où? بعد الستبوع بيت تبوع عزيزة دي ولاد بنت ساعة رجو كان رجو ساعة يوث كان يا راجل مدام سامحني اسمك. اوكي هكذا هي روح حنيا حنايا شيء جيماني ولا شو كي ولا زي صح وي رضا عمراني. رضا وي تقول جميلة الدارية. جميلة انت جميل. جست افون مو عارفك جميلة تخرج اسمك صح. مبروك مبروك مثلا هذا السيني زمان كان وين واير جو بروبوز حسين تولي حسون شيف. لا إلى قضية ترى ماشي قاعد ننسى انا مايا مش قاعد لا ياس لا ياس سون تو بروبوزي تقبلوا انا يدي قبل فنان ما بروبليم لا شي قال هذه صنع مسيو حدادي انا بروبوزي ماشي داير داير زوارق Monsieur Belhadadi, est-ce que vous avez le temps pour ça? Je ne sais pas, mais je m'en ai merci. Oui, oui, bien sûr. هذا الشرط المقدمي هذه يسمح لنا نصبروا من هذه الهضره باسكو جو سوي با انكور سوفيزامون بيان ارتيكلي عندنا تمزواروس. C'est d'abord un privilège pour moi d'être ici. C'est sûr que j'ai entendu beaucoup de propos très très flatteurs dans le sens où c'est les propos que je voulais entendre. Parce qu'il y a eu un événement qui nous a tous interpellés et peut-être à quelque chose malheur est bon, il est venu nous chercher aussi que oui, on a besoin d'une structure qui soit représentative, qui soit fédératrice. Donc l'idée en elle-même, c'est sûr que toutes les personnes qui sont là, c'est parce qu'elles y adhèrent a priori. Il y a des critères maintenant pour les gens qui sont à l'intérieur. Moi, je ne me vois pas à l'intérieur parce que les critères parmi les critères, c'est la disponibilité, c'est la compétence. Et qui dit la compétence, nous, elle est limitée. Je suis dans l'éducation, dans la recherche, l'enseignement. Par contre, la commission, quand elle aura travaillé, peut-être qu'il faut qu'ils pensent dès maintenant à faire le gros du travail par des gens experts, parce que la crédibilité, elle est fondamentale. Dans n'importe quel domaine, il faut d'abord que tu sois crédible, parce que c'est sur la base de ça que tu vas te faire écouter ou pas. Donc c'est sûr que les 5, les 7, dans un achat de nombre de personnes qui vont être à l'intérieur, c'est fondamental que ces gens-là puissent communiquer de façon assez constante et assez sereine avec des gens qui jugent capables d'apporter un plus dans un domaine. Exemple, je ne suis pas disponible, mais je suis disponible si ça parle d'éducation. La commission aussi, il faut qu'on sente son poids dans l'intégration de la communauté dans la société. Parmi l'une des tâches fondamentales, c'est peut-être l'occasion de se faire représenter en tant que tel. Il y a des débats au Parlement, il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être faites au nom de la communauté. Et les gens qui sont à l'intérieur, peut-être que c'est dans ce genre d'occasion qu'ils peuvent se rapprocher d'autres personnes capables d'apporter un plus. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à l'intérieur qu'on n'est pas partie prenante. Peut-être qu'on sera même meilleur à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on a une meilleure visibilité. Puis moi, je suis disponible pour travailler avec les gens qui vont être à l'intérieur. Est-ce qu'elle est là, Jamila? Personnellement, on m'a proposé merci, mais j'aimerais bien que d'autres personnes qui je suis là, mais ça pour aider autrement du mieux que je peux.
Mais je pense qu'il y a pas mal de potentiel de la communauté, pas mal de nouvelles têtes. Docteur Isli, merci beaucoup. On a plein de personnalités comme ça, on en a besoin. Allez, روح au Parlement de Hadra de Zokhari, il n'y a aucun problème. On a 9 personnes volontaires d'aguerre. On va lui dire, il faut qu'on lui demande. نكبغي يتسكي بلاد النغداقيا مول شوالي بلاد داقيا ما يسوسنا كذا قلت ننطس C'est bon? Est-ce que Nassar Idriss النتر ونصر لازم كنا ضمنا Est-ce que Nassar il là Nassar Idriss نصر كيس كيا Je suis dans une heure, je suis dans le carrefour littéraire, il ne faut pas dans un écouteur. دم واحد هذا ضمن الطقس هذا تسكير لا إذا قال ماشي الأوتار. ماشي أوتار. بلا شوف هذه نفس شنو عندك شحال بركة 10 قلال إلى وادي أرنون كذا ولا شي تاكيون فريد شريفي فريد يلا عندك اسمها لي فريد شريفي غاسا كان الصوضة 11 كان مدن 80 اللي شوف هذاك لي ميديا سوسيال عندنا ما الا والو بغا يتسكي ويحضر هذاك يزمر هادي الشكا يبغى يتسكي سنه الجروب équipe de Nas Najid, s'il y a des gens à qui on peut toujours les contacter. Même voilà, vraiment, ils peuvent apporter un plus. La liste n'est pas fermée. Oui. يمكن بغي غادي يدور كذا كذا كاع هنا في الجناب. نور الدين. إلا تمسك تساعد لاسوسياسيون ومن هذاك كاع. كانت السكير هذا هو المسلمين كباين ساعد لاسوسياسيون وانا ما كنا هو فعلا من ريبريزونطون لاسوسياسيون كاع هذا هو لو بلوس. Dans le monde, il aime l'association, il a le solidifier. Explique-moi, Charlie. معليش شي ريلاكساسيون ما يحوش هاد السنين وكن حرصار وتاوي اسمك واش غادي نور ديناميك إيجار مسبع اسمك نصر زينيا